Asem ho a empe nipa na nipa ene pe ne ho asem abusuya Ghana military any civilians clash ye ewo Nyinahin a ewo Asante Mantem na abusuya ekowi ase no na emu nipa baako afamu ahwe ne nkwa baako so de ne nan de abusuya esewani na nipa na owuye no ye fe no killer kushmi uti di ni krampa utimi hu say yes killer de yes kakabensem ewo mu kakra na abusuya eha eye GH kwabi media so message obe subscribe na wa share wa like send ya for friends so ebenya bi ati abusunya eba military any civilians a crash ye ewo Nyinahin ewo Asante Mantem no abusunya ni nyina eye se abrantie bi awu ewo Nyinahin ho onim se Ghana de se obi wu na so ya abrantie de a ye mrantie na ye tiase ne de ye be de ye be no num bi ye fa red ni se de na ye ni so aye tutu enti se ye bibia krampa abusunya ye ncheke na de enti e man tokwa ene military ene civilians ACA ene sen eye abranti a ye fe no kushmi a ono no etuo kan na owu ye no okohye military for atade ewo abra na aye ni koso a omato balia a udru ho a na ya direct se kofa ne sei kofa ha sei emfa ha na police soldiers for ekodru ho no na onko bi sa abranti ne se atade ye hye woni de de na wunya atade we because se wunye soja ni nti omane ne ekaye se saade a woni atade ye den ema wo mo nti oyi atade ema wo mo no na ka down no na down na abranti na chire mu a ha ye nipa mu mentumi enyi down no nti ebe ye di anka mo ye den munja down so no because do before complaining what you say on say soldiers for the do before complaining the eye adwuma abusuya eno ene de mentime ho ase eba ya eye civilians a omo ho ehya ase eturo aboba de bo soja ni dia na wo pese wo kire de nti setuo ekura wo dia obeto abo soja ni no abusuya ano na kofa mentime ho ase eba ya ekowi ase na baako afamu ahwe ne nkwa na abusuya na moja na plan no abusuya ano den nipa pa na moja plan ni se abusuya na yenkohwe de etwa guo because of YouTube restriction nti moja ne de anhwe ya yentumi ehu but de course ho ne de ye betumi ahu de course ye wi a ye ba bedi nkomo ewo ho yentie de course ewo abra na mentime ho ase no我们基本上的我们啦，不是我的呢。是啊，我你们在下去，waboni tuwa kunu waboni mama su tuwo sasa ka kushimi wa kunu
wakufisi ai kusibi ai bakoda ha kusibi abani tu akuno akura bia kusibi we nye hizo social messages haipa. Masha, Masha. Amo bien jira. Ntona bono. Ntona bobio. Ntona bobio. Ntona bobio munya. Mas agora já. Pô, meti moça, ora vamos lá. Ya uni mizem chache waboni tu akunu waboni mama asutuo Fasika kusibi wakuno wakufisi ai kusibi ai bakoda ha kusibi abani tu akuno akura bia kusibi sia na baako agina no so mo say enko ba bia wate ase se udin kwasiasem na se sojani ekun a abusua wakun kwa hwe yakun sojas fo bebra anye den anko ba bia nti sojani bi nso ekun a abusua enko ba bia nti sometimes now ye youth na ye Ghana no we must to give respect to army se army no krampo osu akra e wo say the respect ema no because wakɔhye army atade e the discipline ewo bedroom nipa na hu wasi yatade na me the only thing is obi yatade because onye soldier ni na wo hwe se ne yenu abema no ni body okra body no onim se eno ano betumi a fight with army soldiers for the yen fight with omo because udi agobeje onkwa afri wusam a enko ba bia abusia enti se wo youth na se utie mi a uhu soldier ni a fa respect mano because udi agona se tu sesia omo etu akon mo na sesia na omo hospital na abusia omo na mbehwe omo ho because mo na wadi nkwasiasem so bi kura ewu a you don't have right so obekwa kosi kwan because of say nipa no wawu nipa ne de wawu ba wa wo tia asase so so obo ho ban santa sane man ekoso wo Ghana da bia na ye kase military enye omo adwuma ye but omo ye omo adwuma yie enti so wo Ghana ni na se obi ewu na se okosie na se okohu soldier ni na se wo adwun se obe fight with soldier ni a na se okun a wakun ukwa because kun soldier ni e wo Ghana enko ba bia dia se soldier ni su ekun a enko ba bia nzesia na yenua kushmi ana se killer a zesia no waji nani so no abusia ono ankasa ana waya waji nani so enti da bia ye kase uhu soldier ni afa respect man abusia ha ana me de obesi message so be subscribe ama me se ni update bia nso eba onso osa ebe ka bi